Urubanza rw'umunyapolitiki Hakuzimana Rachid rumwe mu zagiye zigaragaza ko zitazoroha bikagaragara mu ikubitiro rukomeje kugenda rugaragaramo utugobeko twinshi cyangwa se rukazacekera inzira igati umuburanyi akaba yarwivanamo nk'uko byagiye bigenda kuri bamwe muri uyu mwaka wa 2021. Mu tugobeko turi kugaragara muri rubanza icyambere cyo nuko ku 23 Ukuboza mwaka wa 2021 ubwo Hakuzimana Rachid yitaga urukiko kimwe mu bitatangajwe n'itangazamakuru nuko hagiye habaho kongorerwa k'umucamanza igihe cyose agira gitatangaza ku byemezo bifatiwe Hakuzimana Rachid. Ikindi cyavuzweho dusudeko twagiye tugaragara muri rubanza hari akagobeko ko kuba uyu muburanyi umunyapolitiki Hakuzimana Rachid yaratangaje ko ashaka kuburana ahibereye aho gukoresha inzira z'ikoranabuhanga. Ibi haragiye bisambere bakabyangirwa ese bizagira biti. Akandi kagobeko nako ko yaravuze ko iminsi 30 y'agateganya burana n'ubundi yarangiye. Iyi minsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo uyu Hakuzimana Rachid si yo wenyine uri kwiburana yarayirengeje dore ko hari benshi bagifunzwe iminsi 30 y'agateganyo kandi amazemo igihe kirenze. Twahera kuri Karasema bro wafunzwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2021 akaba amaze amezi 6 wafunzwe iminsi 30 y'agateganyo uyu nawe ntari kwemera kuburana. Hari umunyamakuru Theoneste Nsengimana nawe wafunganywe bafashwe ku itariki ya 13 ukwezi kwa Kwakira mwaka wa 2021 nabo akaba amaze amezi 2 n'igice bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Hari kandi Dr Kayumba Christopher wafunzwe tariki ya 9 Nzeri uyu mwaka wa 2021 nawe akaba amaze amezi hafi 4 yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Umunyapolitiki umushakashatsi akaba n'umwarimu wa kaminuza Dr Kayumba Christopher mu bushakashatsi yakoreye muri gereza ubwo yarafunzwe mu mwaka wa 2019 yanzuye ko muri gereza zo mu Rwanda mu bafunzwe 5 umwe abafungiye iminsi 30 y'agateganyo no kuvuga ko 20% baba bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo igenda yisubiramo kuri bamwe ntinarangire. Nakoze n'ubushakashatsi nkiri muri gereza 20% irenga y'abantu bafunzwe nabafunzwe iminsi 30. Umwe kuri 5 mu bantu batanafunzwe umwe afungiye iminsi 30. Ariko hariho birababaje ni ukuvuga yuko bafite imikoranire ubushinjacyaha bufite imikoranire n'ubucamanza idashingiye ku kuri. Ubundi bakajya mu gihe z'amategeko ngaho mbwira ubutabera buri aho ngaho. Ubu se ntuza abanyamakuru b'iwacu TV 3 bafunzwe bamaze imyaka 3 bafunzwe ngo ku minsi 30. Umunyapolitiki wigenga Hakuzimana Rachid biragaragara ko mwibana rye riheruka muri uko kwezi ku itariki ya 23 nk'uko nabivuze nawe yagaragaje iki cyuho mu ifungirwe ye avuga ko nubwo afunzwe iminsi 30 y'agateganyo iyi minsi yarangiye kera nubwo ari kwibana iyi minsi yashizemo akaba asaba ko yabona idegembya ari hanze. 90% y'abantu y'abanyarwanda bagezwa imbere y'inkiko 90% irenga ntabwo bajya babaha uburenganzira bwabo bwo kuburana badafunzwe kandi ubwo burenganzira buteganywa n'itegeko bushingiye ku ngingo ivuga yuko uri umwere umunyarwanda ari umwere umuntu ari umwere kugeza ahamijwe n'urukiko icyaha bamurega. Iyo rero bagufunze niba guhubwo burenganzira ukamara muri gereza katuvuga umwaka cyangwa 2 cyangwa 3 barangiza bagasanga uri umwere bakakurekura ubwo se icyo gihe umaze muri gereza n'indi ukishyura kandi abantu barahari benshi bamara igihe mu nkiko barangiza bakarekurwa ariko barafunzwe ntihagire n'indi kizitangwa.
Mu rubanza rwa Hakuzimana Rachid yanze kubana ku mpamvu yo kuba atemera kubana mu nzira z'ikoranabuhanga, ntibizwi niba ubusabe bwe buzahabwa agaciro, kuko na Madame Damange Ryamugwiza Yvonne yanze kubanira ku ikoranabuhanga, ntiyemererwa kubana hibereye. Ariko umwihariko kuri Damange wo ukaba warabaye ku rubanza rwe rwashyizwe mu muhezo, akanga kongera kwitaba ukundi kugeza akatiwe. Ese Hakuzimana Rachid aramutse atemereye kubana yibereye mu rukiko, nawe yazikura mu rubanza akazakatirwa ataburanye? Nibyo guhanga amaso. Urubanza rwa Hakuzimana Rachid rwo kuwa 23 Ukuboza uyu mwaka rwongeye gukurikiranwa n'umwana w'umuto w'umuhererezi, rukurikiranwa kandi n'umukobwa we mukuru ndetse n'umufasha we. Ikitarasobanukiye abakurikiranye urubanza ni uko umucamanza yaragendaga avuga ku rubanza rwa Rachid hagati mu zindi manza, akabanisha izindi mu kandi kanya akagaruka ku bya Rachid. Inshuro yagarukaga ku rubanza rwa Rachid niyo yabaga amaze kongorerwa n'umugabo winjiaga mu rukiko ahica abacamanza, akajya agira ibyo abwira umucamanza nyuma agasubirayo. Icyo gihe umucamanza nawe agahita agira icyo atangaza ku rubanza rwa Rachid agitangariza abakurikiye iburanisha. Ibi byo kuba hari uwazaga kongorera umucamanza ku byemezo mu rubanza rwa Rachid byabaye inshuro 3. Uru rubanza kandi rwari rwatinze gutangira amasaha 5 kubera ko abacamanza bari bagiye kwikingiza coronavirus. Twibukiranye ko byagifashe mu rukiko ubwo Hakuzimana Rachid aherukayo mu kwezi asaba kutaburanira ku ikoranabuhanga, asaba gufungurwa kubera ko iminsi 30 y'agateganyo yarenze mu miburanire, kandi akaba ahakana ibyaha byose aregwa. Sentare nkuru ya Nyarugenge yasibije urubanza rw'umunyapolitiki Rachid Hakuzimana aregwa ivyaha byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no gutera amacakubiri mu Banyarwanda. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiribusa i Kigali mu Rwanda. Urubanza rwatangiye rukerereweho amasaha agera muri 5. Twasanze ku miryango y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge amatangazo yavugaga ko abacamanza bose b'urukiko bari babanje kujya gufata urukingo rwa COVID-19. Umunyapolitiki Rachid Hakuzimana yajuririye urukiko asaba gufungurwa by'agateganyo, yitabye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umunyamategeko umwunganira Maître Jean Felix Rudakemwa we yari mu cyumba cy'urukiko, yabwiye umucamanza ko bifuje kuburana imbona nkubone aho gukoresha ikoranabuhanga. Yavuze ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi aribwo batanze icyifuzo cyabo kuri perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Bwana Adolphe Udahemuka, ariko ko nta gisubizo yabahaye. Yavuze ko bwaba n'ubwanditsi bw'urukiko ntacyo bwabamenyesheje. Yasobanuye ko aribyo Hakuzimana yifuje mu rwego rwo kubona ubutabera buboneye. Umucamanza yasobanuye ko abakuriye inkiko zisumbuye bose bari mu mahugurwa, bityo ko bagomba gutegereza ko Bwana Adolphe Udahemuka azarangiza akazabona gufata icyemezo ku busabe bwa Hakuzimana n'ubwunganizi mu mategeko. Hagati aho Hakuzimana yibukije urukiko yajuririye ko igihe cyagenwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo kubafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 cyarangiye. Arasaba gufungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya kugira ngo hubahirizwe iby'amategeko ateganya. Ku munyapolitiki Hakuzimana kuguma kumufunga kandi ubushinjacyaha butarigeze busaba kongera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo binyuranije n'amategeko. Urukiko rwamubajije niba yakwemera ko iyi ngingo impande zombi ziyijyaho impaka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ari kuregwa arabyanga. Byatumye ubushinjacyaha butagira icyo busobanura kuri iyi ngingo yo kuba Hakuzimana avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Umucamanza nyuma yo kumva ubusabe bw'uregwa n'umwunganira yahise agena indi tariki y'iburanisha ritaha kuri 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2022. Ku itariki ya 22 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yafashe icyemezo gifunga by'agateganyo Bwana Rachid Hakuzimana. Ni nyuma yo kwemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zagezweho mu iperereza zituma ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bumurega. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha 3: icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. N'ibyaha byose bikomoka mu biganiro Hakuzimana yagiye agaragaramo anumvikanamo ku miyoboro ya YouTube. Ari kuregwa arahakana ibyaha byose. Muri iyo miyoboro hari n'uwe bwite yari yarashinze awita Rachid TV. Mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha harimo aho Hakuzimana arondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibabigereho bikarangira ubuzima bwabo bukomereje muri gereza ku mpamvu y'iti za politiki.
muri abo avugamo umunyapolitiki Victoire Ingabire ukuriye ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri ryacitsemo ibice, muganga Theoneste Niyitegeka, bwana Deo Mushayidi wa PDP Imanzi n'abandi. Mu mvugo za Hakuzimana yumvikana avuga ko umusanzu we mu biganiro wari ugamije gukora icyo yise kugangahura u Rwanda, kuko yemeza ko kurutegeka ari umwaku. Ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze asaba ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byagombye kuvaho cyangwa bigakorwa mu bundi buryo, ubundi akanavuga ko atari abatutsi bonyine barokotse jenoside. Si ubwa mbere bwana Hakuzimana Rachid yambitswe impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yigeze gufungwaho indi myaka 8 kuva mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2014 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Avuga ko yazize impamvu za politiki. Yakunze kumvikana avuga ko yazize ko yari afite umushinga wo gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasiteri Bizimungu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, urundi rubanza rwasubitswe ariko noneho biturutse kuregwa ni urwa Rachid Hakuzimana wanze kuburana atari mu rukiko nyuma yo kumenyeshwa ko yaburana hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype. Umuburanira yamenyesheje urukiko ko Rachid Hakuzimana yifuza kuburana imbona nkubone. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagombaga gusuzuma ubujurire bwe usaba ikurwaho ry'igifungo cy'agateganyo yakatiwe n'urw'ibanze. Bwana Rachid arakakana ibyaha aregwa birimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko avuga ko hari n'abahutu ngo bishwe. Ibyaha ashinjwa biva mu byo yavugiye ku biganiro yatanze no ku rubuga rwe Rachid TV yari yarashinze ku murongo wa YouTube. Byabaye ngombwa ko urubanza rusubikwa nk'uko bisobanurwa n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa wari mu rukiko. Itangazo rimanitse ku muryango ufunze w'ubwanditsi bw'urukiko niryo ryakiriye abantu bose baganaga urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge uyu munsi mu gitondo. Ni itangazo ryasabaga abantu bose kwihangana mu gihe kitazwi kuko abakozi b'urukiko uhereye ku bacamanza bari bazindukiye kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'amasaha asaga 4 nibwo umucamanza yahamagaye urubanza uregwa atari mu cyumba cy'iburanisha. Hagombaga kwifashishwa ikoranabuhanga rya Skype, ariko sibwo buryo bwari bwifujwe n'uregwa. Umunyamategeko we Felix Rudakemwa yamenyesheje umucamanza kuregwa yari yasabye kuba ari mu rukiko, gusa byageze ubwo urubanza ruhamagazwa urukiko rutaratangaza icyemezo ku busabe bw'uregwa. Umunyamategeko yabwiye umucamanza ko ubwanditsi bw'urukiko bwaramutse bufunze kandi ko nta kindi gisubizo yahawe mbere. Ubwanditsi bw'urukiko bwatangaje ko perezida w'urukiko adahari kandi ari we wenyine wemerewe gusuzuma ikibazo nk'iki. Hakuzimana n'umwunganira bahise basaba ko urubanza rusubikwa bakabanza kubona igisubizo cy'urukiko, gusa bongeyeho ko uregwa akwiye kurekurwa kuko afunzwe binyuranije n'amategeko, dore ko iminsi 30 y'igifungo yakatiwe n'urukiko rubanza yamaze kurenga. Ntacyo umucamanza yavuze kuri ubu busabe kuko uregwa yari yamaze kugaragaza ko atifuza kuburana atari mu rukiko. Umucamanza yavuze ko impande ziburana zigomba kongera guhurira mu rukiko ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha. Rachid Hakuzimana akurikiranyweho ibyaha 3: icyo gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri no gukwirakwiza amakuru y'impuha. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye kuri televiziyo ye ya Rachid TV ikorera ku murongo wa YouTube. Mu biganiro binyuranye Hakuzimana yumvikanye kenshi anenga ubutegetsi. Yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 10 ubwo yari yitabye ihamagazwa ry'ubugenzacyaha. Avuga ko atahawe umwanya wo kwisobanura, ikaba yarabaye intandaro yo kwanga kuburana agahitamo guceceka.